بله تماشاوانین هیجا لسر ناو فستیوالا فیلمین کردی آ لندنه ام جارک دین دو بیجن هون بخیر هاتن هیویدارم که هونه 10 روژن تجی و خوش بمر در باس بکن براسی از نزانم هونه کیجان دمه وی هف پیوین گهدار بکن و تماشا بکن جبر کو ام ایواری دکشین ام به ایوار باش دست پیکر لی اگر هون صبح جی تماشا دکن ام بیجن روش باش ورجی وەکی وندزانن 16 ئاڤرێلێ حیا 27 ئاڤرێلێ پلاتفۆرم وێ زیندی بە دەردۆرا 100 فیلم دناودێ کەم جی هەیە و نوژی هەیە کورتە فیلم جی هەیە دۆکومنتەر جی هەیە و فیلمên مەتراژ درێژی هەیە هونێ ببن خودی شانسیک و تەماشە بکن وەکی دیژی هون دشۆپینن کو ئەv فستیوالا دۆزدەمین بوو لێ وەکی فستیوالا فیلمên کردی آ گلوبال بوێ شکلی tê nîşandan bi hevkariya gelek festîwalên din ên derdora cîhanê ez dirêj nekim mêvanekê me hêja îro mere ye selamo tu bi xêr hatî selamo سپاس dikim saxbe ez nizanim bêm êvar baş roj baş ji ber ku niha êvar e li cem te jî êvar e li cem me jî êvar e em bibêjin êvar baş lê temaşevan kîjan çaxî godar bin em ji ware bibêjin di Kurdî de ew joker jî heye em bibêjin dem baş dema we baş serçem tu çawa wî baş e başim spas dikim hûn çawan e gelek spas ez li Londonê me û selam bawerim tu li Mêrdînê yî niha rast e 2 saet di navbera me de jî hene gelek spas ji bo ku tu tevlî bernama me bûyî ez spasiya we dikim û serkeftinê ji festîvala we dixwazim karekî pîroz wan dikin hemû kesê ku tê de dixebitin ez wan pîroz dikim hêvî darim rojekê bi filmekî nû ku ez bibim mêvanê we evaya daxwaziyam em jî bi wekî gotin bi çar çaval benda filmê nû ne ku em li vir înşallah bi awayekî fîzîkî jî em bikarin li vir hevdû bibînin ez dixwazim rast derbasî film bibim rastî yanî film ji bo min bi xwe jî bi rastî cihekê wê taybet heye hem wekî kurdekî ji ber mijara film wekî dî jî ji ber ku nisêbînê hatiye kişandin nisêbîn jî cihekê wê taybet li cem me heye û ez şahidê wê ji ber ku ez şahidê wê demê jî bûm rastî duî alî de jî taybetiyek heye ez bawerim ev 11 derdora yani 2011 filma me ket vîzyonê lê derdora 2009 dest pê kir ne wisa selamo dawiya 2009 yani 2009 meha 12 heya meha yekê me kişande rast rast wekî dibe ku we gelka temaşe jî kir vê heya niha film kî li ser em bêjin gelek platforma derdora 400,000 temaşe kiriye wekî dît sînemayê de jî dema ket vîzyonê jî wê demê jî bi 100,000 însan temaşe kir tevlî gelek festîwala bû li derdora cîhanê û gelek xelat jî di wî alî de wergirtin vê em dixwazin 10 sal şûn ve herin hinkî li ser filma meş biaxivin em dizanin we temaşe kiriye ez ji bo wilo dirêj jî nakim lê film wekî me gotîn nisêbînê derbas dibe û wekî din jî mijara film darbeya leşkerî a 12 îlonê di wê demê de em bêjin hatiye kişandin mijar tenê ne darbe ye tê de gelek tiştê din jî hene hevaltî heye xîzanî heye berxwe yani bi awayekî wêneyekî giştî ê gelê Kurd wê demê de hatiye kişandin ez carek din piştî 10 sala jî be ez carek din te pîroz dikim selamo hinkî ez vê pirsê bikim bawerim gelek careş te hatiye pirsîn jî çima ev mijar çima ev film te kişan hem ji ber ku tu çêkerê filmî tu xwediyê senaryoyê jî û tu di rola Xelîlo de kî lîstikvanê serekeye tu lihîstî yanî tu hemû tiştê filmî em bibêjin dîalî de hiç qasî derhenêriya wê şiyar Ebdî jî kiriye lê wekî din em bêjin li pişt film û li pêşiya film keda te pir mezin e vecî çima ev mijar çima meş çima ev mijar yani pirsik dicê xwedeyî yani li gorî me hinek
پیواژو هنک دیروک هنه گرک نینج بیرا کرد یک جوانا yani em li gorî temenê xwe dibêjin tabi berî me gelek tişt çêbûne li Kurdistanê li gorî temenê ku me dî yani pêvajokê herî ku gerek di dîroka me di neyê jî bîra kirin yek salên heştêyî ew derba leşgerî di wê demê de ez zarok bûm û yani me ewaya bi çavê xwe dît me çi qes dît me bawer dikim me di hundirê filma me ji tê ewaya anî ziman pêvajokî din heyî gerek ku neyê ji bîra kirin di salê notî de yê ew salana ez texmîna me tu li vê derê bû û tu ev jiya yani ji salê notî heya salê not û çara yani li gorî ev temenê ku em jiyane li gorî me ev dîrokana hinkî din jî hene em nehew jî dirêj bikin evana neyên jî bîra kirin divê bibe tiştik yani evaya pirtûk dibe evaya film dibe evaya çîrok dibe yani divê evana ji pêşerojê re ji dîrokê re bên hêladin da ku nesîra ku bê bizanibe di wê dîrokê de çi bû di wê pêvajoyê de çi bû yek ji wan di salê heştêyê de bû yani em nabêjin filmê meş filmekî salên heştêyî pêvajoyê heştêyî derba eskerî lê em karin wisa bêjin di wan sala de belkî ji 10,000 yek noxtekî wê biçûçik di çarçovekî biçûçik de bi çavê dinyaya jiyana zarokekî de û li ser çîroka Xelîlo me li wê pêvajoya wê çaxê nerî îca di salên heştî de ew tiştekî qewimîn belkî bi dehan film gerek bên çêkirin belkî bi dehan pirtûk bên nivîsandin mixabin yani tiştekî me dîtî heya aneka em jiyane yani gelek tiştên pir biçûk yani evaya di nav wê de girtîgeha yani zindana Amedê di nav de ew yek bi serê xwe yê wekî din tiştê ku em li bajara yani di hundirê bajara de li malê xwe de li kolana de em jiyan ew sîstema ku bi ser me de hat evana bi xwe bi hezarê çîroka tê denê lê a zindana Amedê pêvajokî bi serê xwe çerçevekî cûdayê gerek ewaya belkî 10 film jî ser bên çêkirin têra xwe nake ewaya ku 20 pirtûk jî ser bê çêkirin têra xwe nake mixabin çê nebû em vegerin ser mijara filmê meş yek noxtekî ji wê pêvajoya hanê Kurdistanê qewmî di Nisêbînê çerçoveyekî biçûçik de li gorî çavê zarokekî li ser çîroka Xelîlo me ev filmaya bi vî awayî çêkir hinkî te qala Xelîlo kir dixwazim balê bikişînim ser karaktera hinkî Xelîlo yani hevaltiyeke paqij bin zarokan re dike wekî din em bêjin naaxive qet deng nake gelo bêjin te gelek hevpînî xwe de jî anî ziman ku tu Xelîlo wekî dînekî qebûl nake Xelîlo kî ye Selamo yani ew karakterekî wisa yani di rastiya xwe de ew cihê ku min xwest ez bigirim cihê min xwest ez zev bikim bi çavê cengo di wir de aslinde naaxive yani axaftina wî a rastiyê de dibêjim di jiyana wî de rastiyê de jî ew karakter naaxive tenê xebera dide yani ew cihê gilber devê deriyê hikûmet qonaxî eskeriyê polîsê ferq nake yani cihê resmî daîrê dewletê ku ew li wir dimeşe xebera dide û tif dikir jiyana xwe normal de bi însana xeber dide îca ji alî sînema de ji ber me ew karakteraya wek dîn nedît yani bi zaroktiya xwe min wisa ew nas kir û dûr e ser hepkî fikirî me ew dema ku me ew nas kir ew ev karakterê han çima li wir bû ji bo çi tif dikir ji bo çi ji saziyê dewletê xeber dan hezar pirs heye ama em Kurd bigirin di wê demê de mesela salê heştê wextê derba eskerî hat berî derba eskerî hereketên şoreşgerî pir bûn
يعني اي كردي نه دركتن يعني سا هفته وحشت هفته ونه براستی هلا بازار کی وقت نسبینه بلکی بدها رخصتن تیدا بو پشتی يعني هين ما نه فهم كركو ام كردن ولا حبكي او هستي ما هاتن تشيك بون بلند بون ضربة عسكري هات وبدرب كير خلاص يعني وقت خونك هات برشع فيما وبدرب كير وندابو دوي وندابون اده جواك بالتوائي يعني جواك بالتوائي سوسبو إجعالي كردي تيد إجعالي تشتك قتنما اف قركتها وقت قركتركي بروتست ما جردست يعني موسى لناري موسى ديت دمكي جواك لهمبري جاندرمكي لهمبركي عسكركي لهمبري بوليسكي لهمبركي مموريكي دولتي كسوس بو بدركي راحت مساندن اف قركتره لهمبر وانساز يا ماشيا وتفكر وخبر ده قركتركي وقت بيجي بروتست بو جبر في أبايا قال كي بالا مكشان جبر فيجي أزويا وقت دين نابينم يعني أز أواي كي دين دبينم يعني أبايا ندينه بلكي وقت جواك بلكي دين جسدي حشتي وان ندينن يعني أز جنال وساد نرم تاني نرخل يعني بلكي درد إخوان نكارن جمر بيجين بلكي أم نكارن وان فام بكين بلكي تشتك دسري وان دهيكو أو بخبيك وبيجن شخورد بيجن أز بيجم جي فامنا كي بلكي ما بروتستو دكين بلكي الجوري وان أو ما بروتستو دكين يعني أز وصل النرم خليل وجي قراكتركي وسابو قراكتركي بروتست وبالا ما جالكي دكشان أو تيكيليا ويني بزارو كاري وقال السينما دم وسا قريدا يعني دمكي ديكو جواك هاتي حما هاتي تمساندن دنج جي كسي درنا كيف خليلو هاي قد هيفيه خو قد نكر يعني هيفيه خو ب زاروکار هواتیک به زاروکار دانی و او زاروک وک هیوی کی پیش روزه پیش مکرن و از باور دکم او خیالی هاتن جی او زاروک جی بون هیوی يعني خازم هنكي هنكي لسر بشتي فيلم جي باخذم يعني تماشاوانا قالوا رياكسيون تشاو نيشاندان بجن تي بيرام خوش تي بيرام ويدمي جبركم براستي جي مبكلجان جنيز ود شوبان جبركو دما كتي از فيزيون ده از بخوا جولات دركت بوم او درفت نماكو النسيبيني وي بريميري تماشا بكم انطاليا هم بجن مجبور دست پێ بکن وەکی تو بکاری بگشتیژی قاڵا ڕاکسیۆنی پشتی وێ هاتی نیشاندان بکی ئەم بێژن کەسنا وەکی چاوە تە سەرفەرماندارێکی دەولەتێش هێلا یەکی وەک خەلیلۆوە تەکریە و شەقامێکی لێ بخێ یعنی ئەو شەقام وەکی شەقامەگر دەولەتێ خستی تە چاوە ئەفکریە بڤی ئالی تە ڕەخ نەکردن یعنی ژێ ناتخوازم هینکی قالا راکسیونین پشتی فیلم بکم راکسیونین چاوە هاتم ئەم ژێنا دەست پێ بکن مثلا مثلا ئەنتالیا ئەو حاضری کەبوو یعنی ژبەرێت حاضری کەبوو جبر وقتێکی ئەم چون وێ دەرێ ینی وەک ئەکی وەختی ئەم چون وێ دەرێ فیلمێکی کوردی بەحسە پێواژەیە دوازدە ئیلۆنێ دیکە لێ دەرێ شقام لە ئەسکەر دکخە فەلان بێبان ئەو وسا دەبینن تاپی یعنی ئێمە ئەم ئاوایەکی دن لە مروێ دەرێ جوانژ بۆ وەختی گەڕابوون او بروتستو كرن وقلت شوا دينك شقامك العسكر دخم قلت يعني او تمرنا وي كسينا بينا او كساتي كشتن دوينا بينا مثلا شقامه بينا يعني هركز جاليه خد اما عاليه خد لنرن او جي عاليه خد لنرن يعني اب حاضر بو ذاتن بري زمين حاضر كربو دماغ ام شنو ودري وك اكيب edin بمر خبر ندان نهاتن جمع زاش خو امر بنده بیا بون یعنی ارمان جمع جی دوی دری کو از بچمور بلکی امکان هب کو از در کبم سر دکی تشت کی بیجم از باورت که مگود جی بچاغه بله ام جبوسا چبون ودلی ام لهویاتش کی وسابون جبر کو مثلا او تلویزیونا کو سپانسورا اساسی ا فستیوالی نورمال هر فیلم گید کوی 11 فیلمی گید که پیش بر که هر یک 11 دقیقه جوان ره مثلا او رپورتاج وقتان بو یعنی او چیکا گوان دانی بله بگنانین بمر رپورتاج نکرد تو تلویزیونی وان بمر رپورتاج نکردن تو روزنامه وان بمر رپورتاج کردن تو کسی من رپورتاج نکرد یعنی ام وسا جدا دیتن zaten مجی خوسا هسکری وان جی وسا ام دیتن اوانا حاضر کربون روزا گالا
مديت يعني كو او اتموسفيريك كو سهيك وبين يعني قالك كسيوان اما ذاكر بون هاتن سيف جبوني كو بقى اخفن بروتستو بكون وانا جي وساي مثلا جنك كي بربال كيش يعني تلياق اولاد الخست مهجان دمانشيت يجي هذا اوايا دركت دمانشيت يجي هذا اوايا دركت يعني تشاوا دبيجي تشاوا دينك شقامك العسكري تخت تابي او انا وسالينا نكدوي دما هاند بسدا انسان هاتن كشتن بسدا انسان هاتن قرتن بسدا انسان işkence bun yani veristi derkhib beroan ديسا جو خف ديناكن يعني حاضري كوسا وكيد جمرنا وقسمهم بو امل بنده بون ذاته وكيدن جالي كردا ده ام دمنر علي كردا براستيك راكشن geliki baş bu yani film jî di herê Mehmed taybetî hat temaşekirin heyecanı ke bû ji ber ke evaya ez nebim filmekî yani berî ez behsa Bakur dikim di Bakur de berî me çend heb kurte film û filmê ku me kemê Kazım çêkiribû filmê dirêj ew jî nêvî Tirkî nêvî Kurdî bû وەک فیلمێکی کوردی و لەسەر چیرۆکە کورددا ji غەینی کورتە فیلمە ez pêyaz bêjim ez bawer dikim filmê yekem bû tam divir de ez dixwazim ji ber ku nîqaşek dûvdirêje filmê Kurdî yanî wexta filma me ji nêrin çîrok Kurdiyê Kurdekî çêkiriye li Kurdistanê derbas dibe zimanê film hemû Kurdiyê derhenê rê film Kurdiyê çêkerê wê saziyê Kurdin û kesin yanî wexta ez bi xwe lê dinêrim navê mijarê de ez tim mînak didim filma me ji filmekê Kurdî ye gelo krîterê tê wexta tu dibêjî ber ku te qalê kir min xwest vê pirsê bikim krîtera tê filmên Kurdî çi ye wextan dibêjin gelo nasnameyek wisa heye filmê Kurdî wextan dibêjin filmê Kurdî sereke çi tê hişê te heyê tabii yekem tişta herî mihim çîrok û ziman e çîrok aneka pirtûkekî bere çîroka wê a Kurda be çîroka wê a Kurda be wextê bi zimankî din binivîsî ne Kurdî edebiyata filan zimanê mesela ez karim nav jî bidim Selîm Berekat nivîskarekî Kurd e ama çîrokê xwe giş bi Erebî dinivîsîne Selîm Berekat edebiyatvankî Erebay ne ê Kurdayê wek kes Kurd e ji ber vê ziman pir mihim e ziman gelekî mihim yani hele di sînema Kurdî wextê dibêjî ez ê çîrokekê dikarî çîrokekê li ser Kurdistanê çêkî li ser bajarekî Kurdistanê çêkî tişkî gilvir qewmî çêke ama wextê zimanê te ne Kurdî be ew rihaya tune yani nabe sînema Kurdî ez nikarim bêjim sînema ya aneka ez filmê ku belkî çîrokê Kurdî mijar li vê derê derbas be û zimanê wan Tirkî be ez nikarim jêr bêjim sînema Kurd yani ew rihayatê tune ziman gelekî mihim e ziman û çîrok eger ziman û çîrok wextê bi zimanê te be çîroka te yê û zimanê te yê tu wî rihî dikarî derxîne yani tu wî rihî dikarî bide wê çaxê de bi filmê Kurdî ez wek krîter ziman gelekî girîng didime ziman û çîrok dibir de jî birasî tevlî te dibim em derbasî dîse meş bibin pêvajoya kişandina wê min wê demê gotbû bi rastî ew pêvajoya kişandinê bi serê xwe mijareke filmekî ye çîrokeke bi serê xwe çîrokeke bi rastî jî wisa ye hêvîdarim eger projenê gelkî cuda destê te tu nebin gerek tu vêna wekî tiştekî ciddî bifikire ku di çîroka kişandina filmê xwe bixe film bi rastî çîrokeke gelkî balkêş e vî alî de tu hinkî bikarî qala kişandina wê ji me re bike ji ber ku xweş tê bîra min wê dema ku tu nû hatî bi projeyê re yanî di aliyê aborî de di aliyê teknîkî de yanî zehmetiyên pir mezin hebûn heta ez bawerim ez neşaşbûm wî çaxî te erebeyek xwe firot bû bi derdora 500 euroyekî û tu hatibû ev film çawa hat kişandin wî alî de a duwa gelo yanî îro bûyê navê girêdayî yanî kişandina filman çima
او قاسی بویه کاری یک دوی پریت هبن یک دولت انجی سازی که خورد لپشت به حیا تو بکاری فیلم کی چه که هنگ هم بکارن لسر کشاندنا فیلم پاشیجی زحمتین گشتی سینمای کردی هنگ لسر باخبن. بله. نه وقتی که ام هاتن ودری yani me peşi proje çekir mi çirok nivîsî û min xwar hedef danî min got ez ê vê çîrokê bikim filmek me ew hedef danî tiştekî minê wisa jê belkî di jiyana me de tiştê minê herî baş ku me kiriye ku ez tişkî ji xwar dikim hedef ez wiya miheqeq dibim serî yani demek kur de bi demek dirêj de bi miheqeq ez dibim serî evayê belkî di jiyana me tişta herî baş evayayê مقول ازيفيا شيكم الزيده وصل الي فينانسي نفكري يعني ازيد كارم بندر كيف بنكارم بندر كيف مقول ازيد شيكم ازيد بندر كيف يعني مقرارك وصاده واز دركتم هاتم اما ذكريا بكم از هاتم نسيبيني وش غتابي شارداري جم ابونم چون چن حب جم شارداريا نسيبيني يا قوسري فلان احمدي هنكي فلان جمر بون سپانسوری کو تدی رازان و رابون و خارن و مارن تشمشتی و ساوانا علیکاری کرن مال آوان آوا لیوکیدن ام پر عجمی بو يعني مبري وي از چوم چند حب کرت فيلم خبتیم دور از چوم فيلم کی هنر سلیم ده از خبتیم برلینه صرف بو از ببینم کا ستا فيلم کی دريش چاوي مرو چاوا دكاري يعني مجارا ما غير كي دريش زانك از كشي بيجم بساعتها تيرا مناكش برك بناخذ تماشيفان زياده عاجز بكن از يوسا كرت بيجم من تجربه جوي دريستندن يعني كو از چاوات كارم ستكي اوا بكم چاوات كارم فيلم كي دريش چيكم بيشي از چوم چن حب فيلما حري داوي فيلما هنر سليم بو لبرليني جور از درکتم هاتم اما کسی ناس ناکن yani teknik ametine amede yani nav kurda de teknika ku sinema pe bikşinin tüne havale meni ku sinema ala kadar de biş gayni çan hab İstanbul havale meni ku sinema ala kadar bu rasti film kişan de tecrübe hebe tüne kestüne yani hav kasavale me fedakari merkirin ki yani bikada hani bazı bu khabet و هنگ جوان 16 ساعت آرانه دزان یعنی تزانه وی پیواژوی اما عالی تکنیکی ده امی چی بکن ستی چاوا چیکن چلو بکن تو تجربه متنه از هاتم استانبول می کامera و تکنیک حتی او کسی گل ستی کنترل دکا و خط کی اولو دکشینی دورا ستیش بو کس نکیونا حتی اوایا استانبول کری اوانا همه بپرا ونش بر تجربه کسیش می دوی اوای تنه بو يعني ايه هفالي من الفيدري دوسي حمج المانيا اني بون اوجي وسابون اوجي زيد التجربه انتنا بو اف كسين اسطنبولي هاتن تكنيكا اسطنبولي هات حمو برابو مويشاغ نو فهم كركو كو برت فينبن يعني تمام شهرداري خوارنات تجي رازان نظام چت اما برت اكيد بريكا تنبن تو نكار فيلم كي چيكه روجا کو ام هاتن جيهان نسيبيني من اسطنبول هناك حركي هناك فرا داماج بوز وبيني نسيبيني روجا ام هاتن نسيبيني بري منهم خلاص هين لولو ليلي هر دو جي معنا ليلي جي درواز نبوي از كنت مسابج يعني يجي حسابك بمشاوى حفتي بحفتي يعني هر هفته که گرک تو پری وان بده يعني وقتی هفته قد تو پری نه تکنیک گشی دیده هفتود به امهر در کو زرم استانبول يعني دویت هر هفته پری آماده بکن تمام تبینی بدوان و دور ایجاد دست خباتی ایجاب وی آوا يعني هم من استقبانیت کر هم ارگانیزه دکر هم ده هندره هفته دو وقتی استقام متنه بو از دیگریام از کو پرا دیم بکم کو پرا بینم کی علی کریب مده يعني از وسات قريام واز دهاتم جان نجيب مثل دوسي جاري از باورت كم كاميرا دان هفدو يعني قلت تكنيك ميراج نمي بيشن حيا شو مزيكي برا انين صعبن يعني حوالي كو علي كاريام كرين هبون جالكس باس جبوان جي از ناخذن تك نابي وان بيجن براستيجي جالكن زانه جالك علي كاريام كر
مالا وان آوا و مالا وجی آوا یا زحمت بو اما از خوازم بیا بیجم یعنی ما وقتی که تو تی خسری خود بیجی از تشکی بکم تکار بکلی آدنجی از بیا بیجم یعنی سینما راستی جی به پره چیناوه راستی تمام مچکر اما بچه آوایی مچکر اما وقتی تو بخوازی فیلمی کی چکه تو بخوازی او فیلمی تباش به تمام دوی سری طرحت به یعنی دوی امکانی تهبن دوی لی maalesef جناب کرداده او آلی سپانسورتی işte آلی شرکت بونه این beşi ki wisa ku film ne tenê film ku alî çandê de kesna finanse bikin destek bidin di nav Kurda de mixabin dernekedin yani karmedê Kurd hene zengînê Kurd hene ama mixabin tişkî wisa tineyê ji ber vê yekê jî mesela îsal 10 salê min film şey nekir. Yani vê navê girêdayî te got 10 salan film şey nekirî gelo niha projeyên pêşiya te wan jî niha tu li ser difikirî hazir ji ber hin pirsgirêkan tu nikarî bikişînî gelo selam û çi dike niha? Yani ha du yani مشخور وسا قرار ده yani وقتی bütünü karı biçek ve çağıt karı benivisi yani engel zvertine jver pere ne lazım yani mal çay heyi kahve heyi farın heyi mal heyi laptopuk me heyi az rudnim denevisim yani haddu senaryo destim dehane yani avana خلاص kırnım muguca hayat dedi mero demek ki pevajok beku او امکان چه ببین امکاربن بکشین اما بکشین وقتی امن کاربن جی چیروکا می من نویسندی می دانی ویدری یعنی هن دو سناریو می هن آماده نه لیجبر کو فینانس تونهی از نکارم مانا بکشین فیلم دریجن هر دو جی فیلم دریجن یک جی کمدی یک جی مجاری کی لسر karakteri me o rojnamegerê ki çîroka rojnamegerê ki min nivîsandî ez pêşî dixwazim ev ê rojnameger bikişînim. Yani diyalî de serkeftinê ji te dixwazim hêvîdarim ku her du jî çawa te bi wê înada xwe ya kurdewarî te filmê me kişan tu ew qasî astengiya nekişînê û alîkê bi rehetî û bi warekê berfireh tu bikarî her du filmê xwe li gorî dilê xwe tu bikişînî. Dizanim zêde dema me jî tunê zêde dirêj nekin lê em derbasî hinkî filmên Kurdî bibin rewşa sînema Kurdî îro tu li ku dibînî tu kîjan asê dibînî gelo bi wê navê girêdayî em bêjin bandora festîwalên filmên Kurdî mesela taybetî jî ên ku li Ewropa û li Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê Rojava bandoreke çawa li ser sînema Kurdî dike alî erênî an jî ez bawerim timerênî û bi wê navê girêdayî jî gelo tu festîvala filmên Kurdî a Londonê ku ev dozdemîn care tê li darxistin tu çi difikirî yani va her sêka hinkî wilo nav hevdû de tu bikarî ji guhdarîvanê me re binirxînî baş dibe. Yani ez pêşî jî pirsa pêşî dest pê bikim ser sînema Kurda yani sinema ya beri çend sala me digo acaba sinema me çi bûyî çi nebûyî yani sinemacı hepkî pişkî yani ew şêwazê gutipê çê dik yani çi sinemayê ji ber em miletekî ji hevdû bera wela bûnî yani hinek tarzê Hollywoodê dikişîn mesela başûr ne başûr hepkî tarzê Hollywoodê dikişîn êmenê rojhilat pişkî tesîra İranê û Balkana deyê tamam yani bi tevayî tarzê şêwazê sînema Kurdî wê çi ba me ser wê nîqaş dikir me dixwest em nîqaş bikin tiştekî baş bû yani tişkî baş wextê tiştek tune bit nîqaş zî ser çê nabin ji ber ku tiştek hebû tiştek hewl dida ku tiştek çê bibe me ser vê nîqaş dikir me digot îdî gerek em şêwazê sînema xwe diyar bikin bi konferansa be bi hevpeyvîna be bi nivîsê di kovara de be îdî em şêwazê sînema Kurda diyar bikin em di rewşik wisa de bûn berî 10 sala
آنکا يعني ازي ولو بزمانكي وكيري تر بيجم آنکا ام وك اجبر قد روجه بيدي وك اف مثلا كورونا ددی قد هنه كان نخوش دكيفن المال در باس دكن هنه كان لسر نگاه در باس دكن هنه كجي بتوبه اكسجين بتيجري دا مخابن ام آنکا روشا سينما كردي توبه اكسجين بگیره دایی de devemedi. Eskarım usa benirxinem em çavaj nav derkevin ki derziye mexe ve ev derzi ki çeki falan ica avaya mesele ki dene. Yani rasti merol peydeşi vakti merol tişki usad beji mexabin gerek ne usaba ama rastiya meji ever ali tam ev gerek em veya bibine. Jbog em karibin jibin derkevin ve tupi izdevi xo derxine. Mesela festivalin Kurdi sinema yani London tevdi u gulvederi çedbun. İşte ev tiştek az bahs dikim ku ev giha bevaju ki ku em rawşa sinema xoşiwaz sinema xani qaş bikin tesiravi erini muhakkak xey. Eğer vakti ku ev festival berdevam bikrana u xalki filmi xo çekrana u bişandana falan yani وهین بهتر تسیره وی لسر چیکرنا فیلما چی با وهین بهتر لسر شیواز سینما کردی چی با و بعد نقاش کردن و ارینی با اما اف چند سال داوی yani چند سال اوسا دوام کرد از باورد کم yani 2011 falan 2012 dest pikir evyandıra az dibijim. حیا پیواژه اشتی جیب داوی بو و سکری دیس yani eğer پرسگیری کامانی حریم ازن اوه yani çant kültür xabatên çandê bi pêvajiya ev girêdayî çênabe bi pêvajiya ev girêdayî çênabe yani de her pêvajiyê de çand gerek hebe gerek bimeşi yani bifikir xwîna damarê te wextê gisekinî û neçû ser dilê te tê bimre xelas yani nefesî nastînî çanda mirova çanda me wek xwîna di damarê de çênabe ew xwînaya di damar de bisekin îca mixabin ew jî yani xebatên festîvala jî yani demekî Kurd bû di hundirê çend sala de bûn ew jî sekinî festîvalên li derve yani a Londonê bi awayekî istiqrar îsal çend sal bi dû hev de devam dike wekî din di tu festivalê wisa gibi istiqrar berdevam dikin tune yani a Berlin hebû Berlin jî vê dawiyê kirin başûr û yani Duhok û Berlin bi hev re meşandin ew jî çi qesî ez vê rexnê jî dikarim bikim ew jî çi qeskî festîvalek Kurdistanî yani eşaret heye yani li serê merû de pirsê çê dike gerek ne wisa be imkanê wan hene gerek berfire bin yani hebû beşa bigrin navxwe lê ew jî konseptekî wan heye li gorî festîval li gorî siyaseta wê konsepta han dimiş wek rexnakê ez dixwazim vê jî pêş بله سلام و gelek spas brasiya peyamên tê dawî jî birasî pir giring bûn ez min dixwast hinkî dî dirêjtir jî bikim lê ew nîv saeta ku medanî pêşiya xwe hinkî qediya ez bo beşdariya te vê saetê ji Mêrdîn ez carek din li ser navê Festîvala Filmên Kurdiya Londonê û şexsê xwe jî ez gelek spas dikim birasî jî pir kêfxweş bûm tevlîbûna te ez gelek spas dikim serkeftinê ji we dixwazim ew hemû xebatkarê ku di wê festîvalê dixebitin xebatekî pîroz dikin bera ez vêya dixwazim bêjim xebatekî gelekî pîroz çi xebatê ji bonî çandê ji bonî çanda vê milletê hebe xebatên gelekî pîrozin destê wan sabin mala wan ava ez gelek silava li temaşevana jî dikim evê ku me temaşe dikin hêvîdarim me dirêj nekiribe me ew aciz nekiribe bimînin dixweşiyê de bi kêfxweşî bimînin gelek spas belê temaşevanên hêja şopînerên Festîvala Filmên Kurdiya Londonê em bi selam re axivîn çêkerê filmê meş hem ne tenê çêker birasî ten wextan bêjin çêker kêm dibîne hem çêkerê film hem
خودی سناریو چیروکی و همجی سرلیستیکوان همجی تواهی وقتام دبیجین چیکر بلکی وکی پرودکسیون هندک سر قوتقی خورودنن تنی پری وا هی ناوی وا چیکره لسلام و نه چیکرک جوان چیکر ابو براستی جدا بو به هر آوایی میجی فیزیکی به هر آوایی دناف بو ام لسر فیلم مش آخوین لسر سینما کردی آخوین گلک سپاس شبوک و اف دما خویا قیمت بمردر باس کرد بمینود خوشی ده هیوی دارم که هون وان ده روژا دمک خوش دنا فیلم کردی ده در باس بکن دم باش